super heavyweight mua le sa mua mau se ka pula au ye o kele no sa no ika ko ka si ile yes ka ko super heavyweight e longa langa ranking le la ye ka mo le titi dui and is first time was super heavyweight fa player le o malo si fa player so o le foi ele ma ko fa mo na e ka fa no ko no chama yo ko sa no le ready fa ka ele di yo la wa ma umaro la ka vanga le ile aso nga la so sfu o le aso se fu no fa na ka ko fa ka yo la mo la opportunity sa mo specialist yo orthopedic surgeon yo o se si foi walonga le masangi fa ka ko le rugby league mo la kapi ya me na sa ia la ka fa ko ko ya o la si di fa musika lo ko me ni fa ki wa le ka ko la la mo bia mai u le sa damage la ACL ko damage malanga le meniscus le vale luma ya o ke le ala le afia la kuli le movement na kuli so it had to be operated on le ele fe ko ka va competitive no vinga e au nga de dia ele sa vale man fa va ya de ko so va ficar lá na mobile operation lá o fai lá na rehab porque ninguém os cadia sa fai lá rehab ele vai achar kasi le ko ele malanga mele au ko village lá walu ko na ainga so lá ko fai this rehab for another 2 weeks. He comes back on the 6th of May ko ka uma ya fa ficar ele lá o mo ia uma le ka ko